Nevtang, NTM 201 linija za odlaganje tvrdih bombona, automatski od kuhanja kuhanog šećera do hlađenja. Sastoji se od mikrofilm štednjaka i naslaga tvrdih slatkiša. Servomotori dostupni su po izboru. Potpuno inteligentno kontrolirani. S čvrstom konstrukcijom i visokom automatizacijom. Tvrdi bomboni u raznim konfiguracijama. Prozirni slatkiši, slatkiši ispunjeni sredinom, slatkiši dvostruke boje i dvostrukog okusa, bomboni u prugama i puter. Proizvodni kapacitet varira od 300 do 800 kg. Dvostruki, 3 i 4 reda kalupa na izbor. U videozapisu dvostruki redovi mogu doseći kapacitet od 250 do 300 kg. Kombinaciju također možemo prilagoditi vašim potrebama. Kao što je dodavanje stroja za pakiranje slatkiša. Možemo isporučiti dostavu, obroke, provizije i obuku osoblja. Pozdravljamo vaš upit.